Riboy district alo lapen dangman nili tum gedo ke Sulia rong lake Karbia rong lo lapen ladak don haru isi bagdo Karbia tum Meghalaya lo lapen ladak alam alun akita paka lake arong lo ha lang mesen yo ta ke balti populo ha ande tum wang bom sabudan wang pen sidin tum pu direct Sulia rong nang lengkit penilai tarik kalau ha tarik koi September 2022 antum ke dan sulo Sulia rong pen ke dan sulo non ni litum sedang bom lo lang sun bom lo ni litum Sulia rong pendam bom lo aprang ke Karbia hi diang se lo hu la hai ta non ke khorot ka we pe masi agleng tum ta che yor la san se berta pidon lo hala ke Sulia geria hem lo ten sa do yo lo buna la hem drive slow like have no spare manala we have it plan se lo yo okay dak hidi tame pik yo hange Karbia hi dilo pusipu setana na bangke kasek sapen macho mang tum hanche yo lir lo lang tha yo hidi me pik dak Sulia pil the lo Karbia tum iserong ke thenai Riboy district long ke thenai arong lo maka Sulia Karlu to war lo hello se mani ne tum wangi tame nang tum wangot ikirang lang teron ham dukan no dak urama urama bok besar lo